Erizoba abavuzi ba boda boda omuri Mbarara bakera kwekarakata ab'enshonga z'obwebembezi. Aba batugira ngo omwe oba chairman w'abavuzi ba boda boda omanyirwe nka Owokunda Sadias tumuvuzi wa boda boda kandi natamwa kasente kwenda ngo batakarunda abantu bebembezi. Ahabw'okuba Sadias tugira abanyarwanda. Mutuyambe Sadias aze tuvuge rutanga n'abantu abana bagenda babona babaningira mu stages gabo mutwere Sadias ariko muri Mbarara aze kure mirimo yego mutuyambe abana bagenda barira bineza fadere abandi babina optizabo mutukore kibantu baranga barheru kugira ngo abavuzi ba boda boda muri Mbarara hinecu bashabire gukora nkanga ije barherugeyo nyowe tinkora habwo umuntu omwe nimanya bampira karuru nubonko recognizinga ibindi nanafunde barahakurwa stekera ke kunja nkoreki akubanyonka kwata constitution naje bahereza kandi abo twabetiriwe nuko gwawe buryo mu rumo gwabo no bumwe tukabaho kwezi kumwe kwahwaye tindukureba neje shahe cubaro kweyetera abananka aba interim akuba twatubahiro kwezi kumwe atubaryo mezi agunta kumanya kandi cukutangaza nubo bamwe nabo besimbere omuntu bakusigira office omwe bembezo wargireho akusigira office iwe kuwizire office wagikwata wagikinga hatoriyo nogambira abantu ngo bari kwenda bakusanga mu bitanda byawe itwacho tukacikereza nk'abavugi office zimwe za division zikumire office zazo ziriho nizikora iwe toine office ngubize bakusanga mu bitanda ito shintu batugire kubyama nyowe Sadias ntwire na office ya boda boda aha kuba office zone zo kuro division ninyanya kuzigura tindu kumanya abana bagamba ondijo division zone arabe na mangu chairman in office ya division y'intari yigwire nkata mu rent yanja yerezo mukono akubanya wo mukumanyo kwanje ni manyango office ezitorumo ezurumuntu zikorerwa amavuji ba boda boda ya state ekemereza bwahabwe enshonga z'abavugezi bashabire imbere yabireho aha kuba office ejo tukashanga yakoze sibwa okwenda kutegana sabantu twaba tugitire apending kugira ngo ebanze terezebwe igaruko mbwe kutwabataka gitereze kisanje canje cyahwayo mujye mujya tutereze kibuga kandi hari yabakwengera kutsisa omushija yo nasise kibuga kanso eremero ku mucondozaho kumanya yabaga muvugi wa boda boda ninga tumuvugi wa boda boda akapama ko kuvuga boda boda mwaka gwa 2015 wakana na hata yo na eremera bavugi enda ekintu kibakora to buringaniza ntonda muri mo gwa boda boda baguhereze shimisa umutaza kuvuga boda boda data kuma bizubi ya boda boda tubarekita bavugi ba boda boda abakumanya bizubi byabavugi batwikize tso mu karuruki tukatere tero muto utkwenda akuma bizubi ya boda boda hati ni nyabuza ubwo mafia katavuga boda boda ahabwakira mutsuba ahabwakira mutsuba Sadias katavuga boda boda constitution etere bwabakana kimanya ahabwaki kwa kwikaha mu mutini samisho ebi babugambira ahambuga z'ururembo rwa Mbarara ubana bekarakata akuremeswa okuterera bebembezi babo kugira ngo bagende bagaruka abantu bakwenda kugaruka ku nominating wanacho kwandiko bakije bakesimba habwa chairman na position zindi bagende babahandike leta tugumize muna karuru ejo ntuzo abahereza konga to abahereza binosan babasa kwikiriza nacho na bakcanga twaje ngo rabone kwikiriza nacho atuhandikire nka Mbarara city rutakarengere rwa kashatu Izo neshonga ezaba boda boda hamwe na nabebembezi babo kandi twenka Sky TV tujagumana tuzikuratira okurinda ahizira hwere omugandi abanyishenjero abari ahakaciko aka infrastructure bahereka okwatoho abo kushanga ngo sente ezo gukora engutu